Kolikom je silom potrebno pogurati tijelo mase 20 kg po podlozi faktora trenja 0.45 da bi se pomaknulo. Zadana nam je masa tijela i faktor trenja. Sada je potrebno izračunati silu. G je 10 N kroz kilogram, to znamo, to je konstanta. Sila trenja je 90 N. Koliko je vučnom silom potrebno povući sanke po ledu faktora trenja 0.03 ako je težina sanki 150 N. Zadan je faktor trenja, zadana je težina sanki i traži se vučna sila. Vučna sila jednaka je sili trenja. Mi puta masa puta gravitacija. Težina je jednako masa puta gravitacija, pa samo uvrstimo poznate podatke u formulu. 0.03 puta 150. Uzmem kalkulator i pomnožim. 0.03 puta 150 4.5 N. Da bi pomaknuli sanke potrebna nam je sila od 4.5 N.